O nasıl sizdeki mi? O nasıl sizdeki mi? O nasıl sizdeki mi? Ha toy. Bitti toy, keleyt az. Emgek singirgen artistler var burada. Yengene gülü vereyim gül. Bu beşe olmadı bay. Toy nişanında bu. Oğlum noça yaptın değil mi? Samoçka. Kalturşiklerdi. Bana. Bu orada ortamda ben gülü vereyim. Açılman, kollarıma
başı benim oldu. Gel dostum. Bayramı bizim seninle. Akım yolcu çayırlar aykırıldı. Bayramı kendine bize, kendine bize. Çalardı çalarmadı, çakırlar kabar değil. Calalama, dört gün sayınca şarap, cümbürday bir cümlerim sağına. Calalama benim gülüm, calalama senin gülüm, gelsin kolum görsün, calalama şarım gülüm. Ayaş ballarına. Şey miydi miydi koyun? Bu matas gibi.
kılcansına Aman çayır tatmış kılcansına Çayır beseydi hanım Çayır beseydi Boşandı O ne kaybetin kendi Boşandı Bari bir kaytamadı O sevdi O ne kaybetin kendi O sevdi Bari bir kaytamadı Akam da bu. Ötkende banyoda oturduk ha. Var mı ne? Gel bu sevdalar boyu Baylay canım koluna Manday жазған suyun içten Hoştem Tanrılar olukturdu Ziraç dostan yolmasın En ahırkı ümit Ey 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 Seni
O nasıl sizdeki mi? O nasıl sizdeki mi? O nasıl sizdeki mi? Bul akamdagı ayalı bulacak jengemdagı ekөө teң кыйындырды айткен. Матаев? Октябрьскийдің жарымы Матаев, Инстаграмның жарымы Матаев. Матаев сізде де бар екен, да? Акаларыңызға салам айттыңыз. Olup nasıl Tamaqsan bolasın ne gerek Seni sorarım Anladım Hocam sararım Sen içinde vıldap durar Dangur yolu araba hayda Hocamı cürek ozgovurda değil Hocamı savaşçının yolun görgödür Hocamı hayalin boyun senin Boyun senin Yaxşı oy maqsadlarının yanında yaxşı oy ötközüp ularning bolalari baxtli olsun, ömürlü olsun. El gereğine jaragan, elning xizmatini arqalagan baxtli insonlardan bo'lsin. Klassdoshimiz Dinaradagi shu jezda o'zaka baxtli bo'lsin. Doim shunday baxshinaqay to'ylarda o'tkazib yuraversin. Klassdoshlarım o'zini atından geldiğine gel alganlardan da çok salam. Kerim özüm elem ya. Klassdoshimiz üçün. Klassdoshlarning atından geldik, жалпы klassdoshlarning. Жақсы екен. Реклама. Телефон номерді айтың. 550 менен 60 51 66. WhatsApp примеміз бар бі? Ооба. Күн-түн істейсіз бі? Ооба. Қонақтар күтіп алғанға дайынсыз? Ооба, азыр. Көрдің бе, 3 та сөрі бар, 2 та қырғыз үй бар, дүния бер. Қымыз бар да, өзіңізде? Самал, бары болады, бар өзіңізде. Жақсы екен. Ушул жер екен туғандар. Күнде ес алғаны келсеңер болады екен. Азыркы номерларға қарасаңар, 2 қырғыз үй, 3 сөрі, өзінің бір үйір жылқысы,
Свежий даяр кымыз, самал бүт бары бар экен. Bunun дареги мынакей. Туннелге кетип аткан жол. Мындай келесиңер Кулдан Бестеп көмүр карьер жанакы жол жака бурулуп кетет. Ошол жерден эле мына наркы өйүз чоң трасса. Сайга чөсүңөр көпүрөдөн чыгып эле келсеңер, биринчи подъемдон чыккандагы оң колдогу ушул эки үй, могул жагында үйү бар. Керек болсо ушу жатып, конок болуп эс алып кетсеңер болот экен. Бары бар экен. Мына жактар эми керемет табият. Могул жактарында Толгон Токой булагы, Жеш Токою бүт бары бар.